Ini kadai Kabate CTV. ไม่ใช่อย่าไปอันจับนอตกับผู้ใจดีจังเลยเป็นปัจจุบันกรรมมันดูมีเยอะ Perlu kan lawan teman. Kan sewan yang sering lemot me. Dadi ba phi pendan kam hok ya ka epic. Ka tangi la yo shong tuk tuk lang. Hagi surok ba bha om hagi besnyo. Mangabat ba phi ngila banwan ra ya ka jingkala. Hey, pinle yu khat kandai terigu April. 19 April and leave but P they have vote Come join us this 19th of April and let's make a change by voting together. Ni priang somai di syagani ka program menta ka janmet ka panel discussion ka bayadai bat ka election sya ka yengdor bar Nongthawain Lok Sabha arajar artusau kani ka election kan long ha ka khat khandai tere uya yaw arajar artusau ha ka ba armut kinomi khmal na ka Shillong parliamentary seat bat ka Tura parliamentary seat kinyo ban lek sya Delhi ban Yasai na ka benta ka jala ka jongi dia mentakan penitu suaya kini ki panelist ki badar samut hang ni bat nga kata iba kit syang liang ikong Lucetta Sin iba George bat iba Kongshe ting instang kong suaya na ikong Lu mo kong Lu kai ka ba pidam rang hak pai de ba ni ka phang ka ba nakaliang ka election department ka yale khamtam nei menta ka ketti ba kan penslori ki Paidbah ti bala kot I karta ba biang ba baro kini mix kemar balik kapot. Terkebeli sibon baju. So tenat sibon banyak dan betalang hari ni ke panel discussion. Hari ni ke puan ke menta bat kum juru ikini ki para besim bentalang bat ni. Dan nak yang coba ngaso ba kawe ke ba konsep ke ba kibriu ke dia masu tu sapang ke election. Kadai ba kin su tu nangkong ba balai ki hap mani tak vote dai namar ba ni dan kam banjir ya unong mikmat lan ki nong mikmat ki jongi na po ka jala syakan ni ka dor bar Nongthawain jong kari ka mamanta ngin hap penong ye ni election ka bang ong ka Lok Sabha tingi su tho ba hang ta kin dan ki nong mikmat na paro ki jala bat ki union territory jong kan ki India ka ba he ki jongi bat kum ta na kan ki jala ka jongi ni su tho mi dan arngut ka we na Shillong parliamentary constituency ka we na Tura parliamentary constituency te halor kan ka phang ha ka bangi te kum kinong song shino banje te kan ni ngaso ba gibre ki di bat song thu ba hak election ki te banyami namar ba ka de ka hop ka jumki balapen khamti ki ba we nong song shino balakan jo khat plus nem karta udan ne ka hop ban le the vote but dai ru ban le the vote ban pale no e dia ka ta ka vote ka chumu na ka ban ta ban la ban jit yaw tau riu uban let mi khman satai segador bar Nongthawain ju kari bat lim ba ju an la ban wan ra ye ki jing ye ki mat jing ye kren la ni ye ki jing yo nong ki ba de na ka ban ta ga til la ka ju mi hi te ha ka bas na ngasu ban mi de ban ong ye ki breu ki jongi ba ki de man so tu an gong ba ki election kam de ka kam kai ka ba ki breu kin shu la kai ki shu shong sit Kecil perta selai ek bandai, untuk kita masuk tu hana kejam ke cingmut, ya ke nongzem jam ke ketir election ke bangun banjir yang nong mikmat. Habanjir yang nong mikmat, kita bandadon kecil semua tu nalade ubakumno kamakumno kibriu bagi dia banjir, kibanda Paidbah laki balak na bankir batundrong ya ke tagalengkor ke bakia jam ke jela parok kewe. Naman panyatai kat hak lempung jo ke Lok Sabha kamdai tak hai lempung ibarit humni ban rupok teli ki shuking hak yang do bas an jo ke jela ndrai hang thi ki dan do sunspot sopu likely dengan long ke bahe kan lempung ke bayar bat banle chatiru dan kam takibriu ki basuntu ki ba pro ke japing ki bayar ke bun jimut jimpal kan bat ki bayu ichingar to chobing yach kama ha wai de ba ni ka kam go ni parliamenta shedi ba George Jerua nakaliar ga election department kumno kalong ga chiput kre shwabung ni pa shi ga nakaliar ga no panya ga no sensia shno kindiar nakaliar ga department
kumno ka dong jing kre now menta gani election lota the British pun baju ai ko be du ya ki members ki bedon lan benta ni ka kinti ga ni ka discussions ka ba pilawan rampi tin nakalian hi ka election department ni pro ko wei ong tanam ta ka district na jong ni ka state na jong dei pro ko wei ka prothei pro ko wei ka India hi ba ga jupan pre dingsha ka ya ba phabna Shisien shwa nam ta ka election ka ban samlo te Shisien shwa phabna shwa na yu jupan kre na do ka ji perlu kerteng ni ki Nongthawain ki bala dak pasnem na do ki jing ban identify tu ki beriu ki badan ar lai vote haga ju jaka na siu jaka kita bangi ong kita ki duplicate entries like similar entries ki photo similar entries ki demographic similar entries ki taru ila haban take care nang ba bangi wan ra ya kata ga free and fair election and a healthy electoral road ke bangi ju ong ni ha ka ketir ke bangi ju mention ha ka department te adin pada ni ju perkaya yakni ki polling stations ni thong sector officers we can visit polling stations banla da don kino polling stations badon jingduna let's say ha kalian ki rams ha kalian ki umbam undi ne kala long kumno condition jongga building rega panapra te kitu ki reports poro ki wan sengi dan ke department sedang berpikir bangin don kino ka polling station ke bangi hapan penkeriak te kia kata ka excise winai le nang tap da gidon skin ki transfer policy ya gino ki officers ki bradon la Snem palat apo ga joga district ne ki bana ga joga district ikituru ki don di penkeriak kum ka kendo da election commission of India yang ta ki don so ki penkeriak ya kini ki ban duty nam ta ka election tingi stand ban wat ikini ki ban collect ikini ki information that kinong duty to state government employees na borok way the district but ni stand ban tepi ki aga database ni nanta kumta teter ki ya kini ki ji create nanta sa wan kini ki EVM ru kumju nisha ki EVM sai kala ya kumban leu banai palat shwar leu banai ban pen create ki EVMs ila sedang masuk tu ki polling stations ki ba ila shu anticipate pakai sedang kat tu ban ni polling stations ki bang happen pen kha tingi ju pen kha ki polling stations but kat kong ki polling stations ki ju estimate ye kini ki EVMs ban wan ra tenado company na ki state ki ju loan ye ki jungi ka som ha ga ju prepare dong election commission ka ai ka requirement na ga state jungi ba ta nam ta ka election apo state jungi ki EVMs ki don kam EVMs but ki VVPATs the hello ka ta pada intas dan ki first level checking ni jungi EVMs the kini ki first level checking of EVMs ki ju pen ke thop lang ru ye kini ki sen per thai por party se bangi ong bakin take part in bangi ni ju involvement in kini ki bangi ju all hata ter paring stakeholders mo but ju involve what kini ka lo company election ye kir ni ju involve ba but kadika ji prepare ki EVMs la don kinu ki ju thot ni kitai tini phano sapoka company di hadin kata pada ke sadot kini ki review meetings ngok review meetings ka ni ju happen kre kini ki kan ki polling stations ki ba la ban wan ra ki diploma ki jaka ki areas kan ki polling stations ki ba long critical ki ba long vulnerable ki bang ju mention haka tin pareng tin nang ta pada ki polling stations bahabiat ke jak ki polling stations ki ba bom don network ya pen kre sipun kum kini ki je pen kre na kalian jungi ke te ka kan ka jing song miet te ngi hap ka chuti ka ni ka tai du ong IP ni silong on board but anytime election commission lu pan bet ki ni ki data ki di tag reports ni halo no report thoi ei ba pila song ye ku na ro ba sedang ni joga ni ka hong kre election te shin ye ngam coming to you alor kita ti ki bro jong ye ba de ta si ba jail kong she kong wei na ti kong wei na ti real Paidbah but have what but aga jo por ham tam nei kong wei na ki nong yam joga senjuk ki no national joga bri neutral ga ei ka ba feeder non ong ta kum ga jing pelito but ga jing pso jo pi aga be de ba pning ga jing pen kre e ga ni election lok sabha kilometer kuble shibu bajo ati barok ki dis badan kuat te nagalian ki nopsan chastong kum ki department
kawan ada mensual ada KMLA ni kita ke district LP dia ringkat ini maka district administration ban nakapor apor pakimut ben enroll di beradap seprasnam malani dia dan individu penbet kating jokio kejuya petip segi darpasno pada ke darpasno keju lembana ki biero kejuya pentip segi kasno apa kasu terbenar si semong kitau keketu di nom semong tampa kita benya terlambat ka election department di kini kawan nak pos kapor di Jied terikat ka election department ban hadian bagi man ka election dan kini ki presiding officer ni ki officer ki badai pada conduct election shua bakin poi ki polling station wa barbori ki julai ban ikan tu ki rang baston ki angkat kampsna to kalau saya boleh sebut letak ni apa sih bakit kung wing ki member wing ki partner baru state election icon pilih judon letak bat ke election department ke kendiam nak kalian rupi kini pofidon berkau bat ke jing berkreat jong kan ini election ke pemerintah ka jingpen kre ya kan ni election na pemerintah bat kiri election teng ni perkhat ka ko ka chung ya kendo jong ni perkhat ka jingpen kre ka boy tik ari ni ka boy election ka election ka de jalong Shisien Snem tadre abadinya lati jong mata la san Snem but election department but the office jong chief electoral officer ngai I babaching pekre hi kalau paro asan Snem naga bata ka ni election ka la banong ka MLA election ni ka la banong ka Lok Sabha election kapamut ba ngai I ya ka chiu sutho bijong ki ya ka jingkhia jong kam but ya ka jing dol kam khamtan mi ki priya paket sutho ya ka hok ka jong ki baru ya ka kamram ka jong ki kini atali ki haba ya tam nomor ba ngai ka ku ka jong ya kendo jong nga pet ya ka demokrasi la design bala kumno khandai ko pat hado 4% kinong de tabot kita kinong Jied inong ilam kidai banyan lumlang kidai banyan mi ilutunti ilam lapad landak kamlo mota kalaro banlo kapamdak jingut nakata kat dong dan kam yo wi po nong snong baun perkhat wana kita ni perkhat ko weru di bala perkhat mo na de sikin let kwai la to si kapan perkhat arsi let kwai ngar perkhat on tamet to kwai bil dei tawa let thepbot swa nomor ba padot sinu buji ko play nobody polling station what's new buji ras play polling station they can play constant ba de ding thepbot new buji kene thepbot new buji point no new lunasan no spo nomor haki polling station bagi ngira iru bagi les ban kumno ban penbiang ni don ki break pala yang lan do bentan di pun bom biang lan ni new lunasan new spo apoi you would know san what to get on that be ki kam jong ti kani kadai ka jing sutho jong ka election commission of India but kita ka we slogan ka bagi ang paring no voter to be left behind kambat ba way ninogi tadeleru way nong tepot ninogi daleleru namar ba ka jing Jied yung no yan kam de ka kam ba ngin instinct de nomor kani kalong ba hapa Jied yung nong ilam ba Jied yung nong ilam da ka pa pina perkhat bay ban Jied nani ya ba ay Jied kamut ba pi perkhat ya ba way ka jong pi perkhat ya ba way ka jong kun jong pi perkhat ya ka roi ka pa pi perkhat ya ka jing ko jing kia pi perkhat ya ka jing nang jing tip education bat kum ta ter na da daw wan kito ki pala perkhat do kumoi wat rai ki hapa perkhat ya bat kito ki badan ga jing so tho ka jing terpat I galong ada sin na ka dia jongi ba khoi we shong ni ba kim tan so tho ya ki we bat pa khat kam dai terik David Pandit thapbot ekin dai ki kumpan coba pada ya ka jikli jopi ki pun ki kam ki ba ka election department ka de wat ka official chief electoral officer ling ba di social media dan ka pertai ga bangi imenta kila penon kam di jingroi kila penon kam da ki film kila penon kam
ta ka ba ki let ki media ban pun so thu ye way po way no that would kum no ke chim kya gane kam ta kam hi kum ga sadang ne kho ni I menta ba ka pau kum ni na marang ye kare ne khasna tare henry ka kam hi ga dei lifespan rup san si san snem ya hano go connection ki pele jingot pe thalda wakit ani ka election ka pamta election MP ka pamta kanong ha ka khat andai tarik u April ye yo mentau snem arjar so ka election department ka lai le kat parai kuma PLP lai span represent senior Shisien san barat san snem ban kring ban tentu ban penslori Paidbah bagi niche kemat para bejo por ka election department ka yele ban prolong ye kan election ka khoj pasba bar ka bayad ba yerti ba George pila mention ne abai dei ba ke jing pen kre pi re hado ban lo ka detail hado ban lo ka long secure but hado ban lo pin shimnya ka ta sinja ba ka election ka ba ta ka long ba yad ba yerti par ka khoj pasba ngon te populate bag election ta go amang yach man la sa ba stiyo tam e saga thong ban thabut tingla don bon ki agencies bag yung enforcement agencies ban man pulwan ra ya kata ga jikili ba POP ba ga ko ju suba ka election kawin na data galong ba ya kiniki model code of conduct violation ila don kiniki ki teams to pair nado ki flying squad team nado ki static surveillance team kini ki yatre arpusaw banta bro newsly idan light team aman ka chef aman ka ngidan light team te aman ka chef pha ta kele te kemut kilong mo involve hapoka police station hapoka constituency gidoti ka la detail ki na ki ile banwan ra ita ka jekho ju suba ka dan ganu ka model code of conduct violation tingi don kini ki border check post kituru nilabu ki naka checking kini kitai tiki enforcement agencies club board nadu ki excise department ka police department te don kumban chuong manhagani wajai chamapimo ho kam dai related shaka ni ke election ade da ko ka yute yakin ko turu ka case ki police kila take into consideration kila shim ka bentag ba ki hap Pekterman ba kanung poisyaga bertapakan pentot ke election di area domination daki CPF kumagi ki Central Armed Military Force di police station ki bala ban wanra ije kluman ya kituru nila dapat identify pa na boroki district di ya kituru ka si ban thabut di shwaga tu insa penlong tu ke area domination di flag marches kini kitai ata ya kini ni nakalian di polisu ya kini ki breo ki bala pan wan ra di klumat ni si ong ki breo ki ba ki bala pan wan ra di klumat haga khasi mo te ya kitu ni la bound down ki police ila dem identified pa te number ki usims ki police stations ya kini la da mang opa ki ba bala pan wan ra di klumat te ya kini kitu ila ma opa ba bound down ki te kul kini ki pen kre nakalian ka department pan wan ra jing coaching suba te kawai na gaji coaching subaru kadai hakini ki bawan badan kerteng ala jagan kadai kawai bangi ogaf healthy na kiruri ada katu kalong healthy ka coach suba tagamut ka yarap ban wanra ikata gaji coaching suba ba ban conduct ya kata ka election to ini apten kali ini je kan ratio kata tu ini apa dia sabani the video na baniam jogo chief electoral officer meglan kabede bakani ka election lok sabha arzar afsar Kong rakat kan lai tarik filit thamvut mentoi bandit thamvut election lok sabha election MLA mante hoit se pedi filit thamvut kan khana ba ka surjungi ki pa riulum kan sawa jam anong ba Delhi balor kari India jongi ka bahe ki jingkala ayu ken ba ini iwe lani arngut kinomi kmat kin la banwan ra ni iwe nong mi kmat ru la banwan ra bun ka jingkala to pechene lada phidi ne bamlit thamvut lada don si we ru bamlit thamvut ba da shikumta kan sa khalam ka jing sunchar Paidbah te Paidbah baro philaya so tho ang ka khat kendai tarek ubnai April arajar arphosau ra laki apet krannya no apek jonga ngwat chano tong shwa flas no tho am philit thamvut no am ta
Oi ken ngelak menjur bat pi. Nek buat nak mentah. Kong lu ibab ke dimension mana bahkan kani election day ba day tang naman taman ray naman takalaway. Kadai root naman ta ka pateng la pateng nomor kari jongi kadai kaway na ka democracy ba hetam hang pertai. Kum kano hikai. Kai ka ba pismo ba hilapan pasyak lani bon pere ta po syaki khna school khantam bakindu sungtu bakindu syapal ya ga jing long ong san kani ga jing ya thapot ba ka jing jied ilong mi khwan. To halon kata ka jakau ini jong pila jo. So ba ki khna school Mdai tan kini ki belakot ka plus nem kerta. Mdai hapok school hi nadu ki class 7, class 8 tertel. Kila Juliet ya kitu ki ya ka civics ka bahikai ki sapang kita ki dorbar thawan jong ka jela ki dorbar thawan jo kari kita ki hon la ni ki department ki badai banyak terikam ban sesar kari. Te hakum kataru Kilele, te nongta ke don root kitching batai sapang ke gani ka ke election. Mo te kiladon kitching batai ta te kitchingna on snow baradal ai ching hikaya kinadu pakidang kam jet de kasta kha plus nem ru ndai kilasum tu ekata. Te ladana la ni ban pilso the shu haki nda haba kilanan he kakeldan kat hadu pakinda lapas ka matrik kumalom ta ki pas matrik kan sang kan Snem kan Snem. They cut plus nem kala day but kila class 11 12 and 8 kunta. They kila ya chiki kai ha. Kamtam la da kitu ki basim make political science. They ka kip has pa kani. They to na kabanta kita kila mat kamsup ndai na kabanta ki weiru. Kalong ka badan kam ba ki no hikaya ki school ru. Hakom kini ki por habadan kini ki election. Kinan pensai ru ya kigen. Bakum ki kena school makiru hadariti sensar dan kari kabadai kani sensar Paidbah lani ke demokrasi ke bang on uway kena lani ke kena kidan la ka jong hok ha kita ke badang kamret nada kita kedan ke badang kamret ke cipule ndre nda haba kita dap khat plus nem kidan ya ka hok ba make ke yo banjir yo no mikmat da ka ba kilet man thvot de kata ka long ke jing pitsa ban thvot ban le ayu Kidon kambat tip ikan taru. Kasi thaput kadai, bakaban taban jit unomi kmat, banlet sekayang dorbal thawan juga jela, lani banlet sing dorbal thawan juga kari. Kung kita kiladon kicing batai kukot. Diladon nilai kicing batai kapak hamsa susu ikitaru, ban ketek ia kicing mut sing perkat jombi kena, bakiru pleng kidon ni kata kahop, hakan ni kari barok kawai. Kidon ni kahop bakin pendap ya kan, bat kumta kin ba kikwa bat poino kata bakin dap khatras namte bakin ya balin thawut kata kamat ka excitement jo ki di bandon ke bakin poino kata bakin ya balin thawut ka no kritik so comment video ki kama kritik ni kong di nakala ka election commission ro kidon ya pendi ka cing pentrika banikan kerana kata mo ko life span rupsan sli putre nomor kidon ka electoral ELC komor kata ka Electoral Literacy Club ELC Electoral Literacy Club kamu pun pa nakalian jong ke department kilet sekini ki school prepare ki lomi kino nikai bat kino nikai pada ki kelanong ki ban pantai ya gani hagan ni kar kon ba yong ikong du ki kata ga dija taman rai dalkan ni bat kenal na hoi sebagai kepot ba kini ki bahek sang kina ba kino nikai kikmegi pa kiman ma kinya ba kumta tetep kin personal tho e gidi bare tuni ba kadai kani ka kadai kani ba kali kemudian siang no ni ka demokrasi kadai kani ka kali ka ba ngila ye ji nang nadu Snem ka tunas pas nyo ba tetep mentala nyo po nriu Snem tam dai te ngang si perhat bum ni lada kani ladang gile tani seboti nomor ka demokrasi ru dai ka ba janai no Barafat wikibiyo kimday ko sanay. Hinray ladang perhat ba anlay na wisboti. Taka ni kagadi. Kadang kaju pangsyot tayar. Dataw pangsyot tayar na si pisa. Kamut banget siya na way ka kali. Lani kala kandan manu badan tadi don ba pang nani ba hapan don kamban wisabal kandiate. Ngong tangong tabangin ning sim no. Ni at
hado untuk ada repair ke tayar ni hado bitui ba dan kejimpal lagi bagi badar kaban sabar in one yang pokok in late yang tu tadi te kata kali ki sutu kaba yakini ki panlok samla kam tam jongi ki let's say but ki badan ki sutu bang ya perkat arsin pun sedang pun pigawa pi gade sedang ngado pekitan bet hang so ya ba di yang nu pat nakalian jo bisno ga thao iba kong sei kum nong punya ya kini ki kum nong wei ni gis nong yam shno kum nu pile pada so to ya ki nong jong shno ba ka jing tapot ka de ba kong san tam ya ki bakin Jied lo Ni ada personal te kay ga mga umad ne natakya ko shi na kalen of the stickination and action department. Padi kung bida personal ni siya professional. Dia bak ni hap ni professional ni kentu padi gitu ki na professional. Ba connect the sedai pan connect pen enroll du kan ki jing dot com chukit chat. She kentu ki na professional. kata ba syukur lo tahu tahu orang belajar be Shisien san sepi ibab ki diom ba gadi gadi nyai be life span san sni ha san sni tiga de nyai ha kata baru komel ke kat kum ke jini jong ai ki no chok show lari ki no penya de bisnom ki shu sa da ta tan dala de ke por election ki fi kore la ban le hello da Kini kalau cuba ada ke negara election department disi kuat management kelisi kelapannya kendo bat ki dawasnong bat pesusu dan ikum bat high awareness bat Konu ban baca. Ban cuba nak lawan ka ni bailo ban ngocai. Swag election ni ju one yaki ki polling stations ki previous elections ki baduna thabot ngiu di low voting polling stations mo. Te yakun kita ni ju lab no we ju identify and we ju lab one ki daw. Na fe ka daw ba kini ki polling stations ki miawan sakmat paniwan thabot ka Paidbah ju ki jaka. Te kawai na ka daw hi ka bang nila ba ki belgus ki ai ki report ki kalong bagadai hi na kalian ki Paidbah hi ba na kamon subha ba ki dre damon na ki bebol ki da ese ki mon yo candidate lese kumbaong bakit mana habas dal ile kwai ni picnic te kata mara hak tu si ba oh yo shti mal declare shti ben te na kalian kamar juba bi ba konsei ban ya ke pensyai tingi ju don lu kini meeting sing bang lale sibul ba kamtam ne ga por emil election wat na hagani shuaga ni ka lok sabha election ka ba ni yale ini ki sweep campaigns ni keldo ni ran ki meeting ki ram ba shnong bat ka ba shnong ni ba ko wai ek tu ki jaka bangi la identify ba ka don ka low voting percentage te ni hot meeting ni kini ki seng long kami le ki kini ki seng samla tabar ka shnong de ya kanong meeting ya mer jembot kumno ban pergi ya ketika jing thabot di ka ni ju involve lang ba ya karang ba shnong ti kiti balbon agini ki si banwan rung na try na gajan ka na ka office jungin na penre bangin pa xtp ba pin penapat ba ning ba ting ho badan po shnong jumpi bat kumju na galyang si uru mlabu itu ki ka program sangot mo an petashlong kumba along hagawe na ki district nga bang i po umbidiag po riboy mo banihat te kung kini ki na kalian ka department jami ni ju keduhi in fact an ong ip kadang lifespan of sans ni hak pon ki ba kam baton ki election kamot kini ki pun protect wet te ba kedur ki brave ba to sweep ki ju ka full form bonong systematic voters education and electoral participation when you educate ru but if keturu ba if participate in every election de kisiti ni ju ya de man kapon na kipon na try man hadap mon leu pna di jo shiti hinak na galian ko office jumi ba man pna pak ba ano kin ki benta te jisha kini ki election ki ban yuru hadiga swag election ru na kilian giron shipur ki officers ki ba lech ki school ki bubur ki school hani hasor ba wana gondong ru ban yala ya kanika ban sabsian ne kubwa ba kide ban wan thabot ijute ki en ba ki sweep campaign jami sweep activities unique kumyo pile ban simplify ya beri garu kom ban thabot bang thabot ban simplify te filatip kum ban chuang ki
election commission kala wanra ro na do macam Snem mo adu ka por by election pangidan hau arjar ang bakla ajar ko kabadan by election ni artali constituency kata ke mau kenang bak mau plan hatu ka por ke first time ke bang implement ya kenika ke postal ballot facility ya ki bala senior citizens ni ki bala temen mo but ya kini ki ba law differently able the facilitate the killing ba ka home voting ka bangi in simple words di yaki kemudian kita option tu gani kamu ba ki gila ai gani ka option bagi ne the postal ballot mo na ye the bagi la ban wan chu po polling station and they ki babon ki teman lu ki ba kila shutia hieng gila thad ki kwa he ban mi per thai ban wan polling station te kawai na kita gani ka bagi simplify kani ka bang thabut bagi ai kani ka option ni ki bakin tebot na ye yakini ki bala dap proposal how ko por miswa mat menta kani ka election ka ba kani ka lo sabha ki proposal Snem an nagalia ka district jongi but an ba ki district route hapo ka ni ka khasi jante ka decision ba ko boy kata ka home voting ni adap stang ingi na ka district jongi ka east khasi hills ki ale khandai beri ba kila le pentabot ki te yakino ki bangi miss let's say nanda daw baki e hablet chigi.com jerki ski hospital gi opang ni te kan sadon biang second round ban let ban facilitate biang ki ka ba ke home voting yakino ki ba ila da identify mar ba shoban ne ini process almost announce election adin tuk ni pot ni julet ban san mi ki form saki Paidbah itu ba don hapo electoral bet bala process Snem kini ki ba dai piludis yo te ki ba avail the facility kemudian awan record singi tabni pat ni let facility ki te kemudian ko home voting kino ba klabi ban vote tu si ni let facility biasa Shisien let's nas mo ba khat artri ni sei le biasa Shisien balik tentabot itu ba selama tentabot hak tu ga si laki daw ki ba bot kan dia perlu pun penrat hai ba jong ni ba George hak ba dei bat kani ka ching ya trailer jong ka snong bat ka election department tinggal keren rokung nong sok senong bang keren rokung nong terbu di ngalai i ba ka pagastong tentu bat jungkat bat ka jing ya trailang ba election department latang yule tepot ngi nong sok senong kumat ka kata ya kan away tu senong kata itu tu di na kata daw ngatrai kan bah ba kan don ka jing trailang bat ong ba kapat judan menjua kalaton ndai kidon ro kisnong kiba la ya kam shakman kiba khlem ta dan ko ka jing sngo bat ka jing perhat ndai ki kwa apet ba kanong saya ki bagi kwa ikinong snong bakin disimta ha election ba balik tap ki vote ki te ko ko no snong bat no tap vote nga kwa bandi i ba kan tang dan shi pi ni ka jing tredan na ba na ta jing pha dai nam ta goi goi ndai tang nam ta ka jing pha tin three la kumbanong mentate ngai ba ka kini ka three nang kodon ni ti kumnu pa kan sampun ma de kai bang ko aban ni ken ado banlo ki Paidbah in lo tapot si to ya ni ka first past the post la ni bajop sanpuwei nak sispa ba di bajop ni barsan sha Laban batai di pun kumno kita ki kena skor kan tammo ki sentuh ya ni ga ka sister dong ki haba ki pule pun tu matrai ki sutu ya kata bau tau ba job lani ke kenhun ke ba job bul ke ba majority ngi op mo kata ke ba ba job kata kamut ke ba bun ke jingjom hadu kata kan poi let's say kan poi 100% dan 90% ke jingjom mo na baro ki tula tapi ngot kata hi ke de ban job ti kena hakin ki chup untaling ik kamlo o tep hai kini namar kipet thu pa ke ba jap tu hakit kusnam o mata ni pi i wat ta ka jala la jong ru kum ba shu ai sa kila na ba sung tu namar da tu kam yo kata badan kam so po mio bang poi lu so po na kata ka parti bakin jo te kum ta mla sa tiam ban thau sot ka te na ta daw hakin ni ru ka lok sabha Ngatawai mentang
let's say kiba akan sutu ani kiba dan kata kacing sutenat hakum kini di hakikan sang pertai bakin pet kicing ya seplang jong kini kicing vote pat dia result ru kaban mit naka natarai kila kenjing ken pamanta kin pet hak tu bijela kan tu sati sa South India kan tu ocean road ka kam long hak tu burkom kal kaya ek tu burkom sikini kitan jami kaya kumwe te kung tang natarai kila wan ni ban kenjing ken bat kila mudur kan long kumu njai lak taru kim lak pat dia bat ai ka rai ka batikena ban ong kan ka ban lak bat sa namar ba ka ban mi ka ni nak amon chup pai pa Rai kat kum kajing pada kum long hi hang kamtang hang jela jawu ni ba pul pai ba ni kajing kili nam tai ba ong chemo ba pila ban lei dan ban person tu hi pai ba om ban chu bi kat tu dal candidate bala ban chu ai da pisa ai da kajing bam ai da kajing di lanish pun bi ki ha ta rokom ha both pa tu ba song shit chakata song shit ta rai ki sung tu te ya tin kong san do ji te pu ki ban Jied ban thau ban wal raid sarkar ban sanchari ka ri pada ka khamtami ka ri tonga non kren ni aga mo shaban ka state mo jo ban kumbangai hi metangan kertai ka Shillong paralti kumbangai de ngai Shisien pet nga klipek social media ni ngai ba ke kilong ki priu ki long shop shit lu akta ko kalian nam lapan nong ba deste ya ke bangin batai pat ya ke jing Jied di Paidbah hakata ko ombanyo eta kinong mi kman te ngam no ban batai tang mandai hap kumba balaka ni kong bu men ne tinga tai Paidbah ki di banda pension niat pension nongdem but how treat Jied kin kman ni de ben yo shaki ta kinong kwat si shaki ta ki ban san ki ban ikren ni po parliament khamta mingi de hiki riuro de kata bangin kedungi ngam tip laki ni Paidbah kin pidam dem ikum mga yim ta tinga Paidbah mentai go election ada sao kan compare kilas ki badap ngai ba ka compare nantai jong ni Snem ada sa namar ka election NP la de election Lok Sabha khamtam wa jela jami dan tang almut long nikmat bun na Paidbah kim sngo bagani kalong kongsan Rai kari karukom sensyar panai lu jungi kam ya wei pa wei no mikmat na wei pa wei jelala ni ke union territory ban mikmat ban penpau ni hapoteri kunun person tu ya kata syak Paidbah peng ba kani ke jing vote iki hagani ka Lok Sabha election bade pakosal hi ni compare ka Jied mikmat apa MLA but NBC compare ba kini ka MC Marke api kabong hindi pa inda kumbalong ba ni don kam check penikren ni sa wat nam takal jala ka dungi di pen hi ek don kam jama jala ka dungi ka ba ni ham tabe ni hap wat ki development ki kedu wat naga government of India de ni sok ba kum ki nok song song ni lo ke bangan ban ne ko ni susuk pangin Jied but ni de pension ni aban de pension nomor ka development ni khamtam ha jela jung ka daily na po center ting kanong pa bungsal ba George naman ta bani kung nomor ka election department ka chule man Snem wale man like election ka jule iban on rai ki pa kin once month bohni kung no na pa le kung su pa gani election Lok Sabha ro balong ba kham kongsa Ho kini barbor ina galia department ke jule na Snem ban so tu i Paidbah pa ka vote ng mga kodor de kidi ban sim ta ha ba ne ka demokrasi i klan ban wan la ta ga sanchar ka ta ka ba khot ta ba bi Jied inom ikmat bo biar ta dong shedong ba lap nya sa bom ba kung she i kapta ng election department ki support ki jule kidi ki jipit sapchan ya kini ki information segi Paidbah lik ba kini ki sweep activities ka ba ni dan mangi nak department bakit kung nongwai mo pi hajala jungi khamtam le ki Paidbah ka pas ngtana ni ti wai la shi snap ni ti wai ki ba pertui Paidbah di le kapur no bol ma khamtam na kini pas lycin like terms of any local election general election the legislative assembly mentana ni ka Lok Sabha election
kalau ko ba kong sali kung piso ba ka jing kring ni ki Paidbah pakin wan pakin niche kemat ban tapu lembak ki jiwa Hoi ini asno ye roin bubun but nagare dong election department ru official CEO imat menin ki pedmi ko we ki roi ke ban wer yu bun balang kumlo ba on lecha ka police station kendai tarik te kumlo tho jing roi but baladan mata la kat to ban Snem hagan kalan nga so bun ong ba kajing ruai kedai kawan pet bat kajing smoke hoi kidan kintin then rei kabat apil lingkong yo bobun barang hi kedai kajing ruai kaba dan lang bat kajing smoke ti ni kami no thau ruai le se kat to ni ba dei shisha kino thau ruai ki ba perkhat kabumut ba kadam ru kajing kit khli bandong thau we kajing ruai ban shuya nambakla but andre di batau wi jingwai ki bal shongnya te na do mende nge karan ni ka jing shongnya di ka jing shongnya tinga thai wat langi la kala bande ko social media ne kala bande ka jing kran ne kala bande ka jing wai ne ni hapan so shongnya ka mar ble wa ai ngi je bieng te wa ai ngi jing so andre ka jing so wat ko jing so tho janga ka dei ban report shabe ding mut ki perkhat pen shongnya dei bat so andre pensiongnya nomor ba datang kata kepala berjalan bengi kum kajela bat kum garni pejam riu sha kata galawai kabangi kwa tan let yen lang go te itai jiwai ibang pa chu ngi hapa chu perkhat kendia pensiongnya wadai dawi ding so kamele pensiongnya te benda kam di start tangata apa no sakawi pada kepa penrayati no Paidbah ni semat kadiga kadang identification tor di beri po ba ngam don identity ngala aja ba epic ka dinya baik data ba epic pole ba jos ba tai fi company ke e jing dong kam yau real yau long tabot po net much supporting station ban tabot ho mai hati te ha si tabot da unu rodo bang ngani Nongthawain la don ye ka epic havati te kidon ki alternative documents kumba by election commission kala prospect tingba ka press note hapon baki ay ka announcement of election te kita ki artally ki alternative documents la ki bre don ye ka epic ki la pandra sa ka polling station hapon bali tabot but ki identify la de ba adhar card da ki don ka epic khamtam leng chu batai phish phanga epic ba kham simpon ta ban wan mar bang ye april sa ko state no la de ki high security epics bang yong te kham simpon tenga la treaty hi ba ki don da to ni ki ba kamtam ki berang sudah perlu berteng hakini ki sini ang laile na department people point no ki epic te let's see your light ani hantai te ki la ban de boarding ba kai card ni documents kum ka adhar card ka pan card ka driving license anta ka manrega job card link ba ka passbook nu galong pension document ru kadai ko wai naki document baka election commission lasa pula dari dulu Paidbah kinton ni ke epic hakti nanta pde gadol pde MHS card ru nanta kidon sa kini ki ba anna kidi ki lesi quality board ya gadol tu ka UDID begiong UDID card ki kata disability certificate ni ka disability ID tumba taru kila bani tebut tekini di ka atli ki alternative documents ka baki facilitate ada laban ada kindon ni ka epic ha ka por ga ski baki tebut ngatrai nak ni nong batu kana kan shai ring ko aban school ni wait pa iwin la pedang jo pisia ki panels ban sai Shisien ban aila di people pin correct ha we de ma bajik pen slur yau Paidbah ni shakman ada ni ga ti ba tabi ko poch pi to in sedang nei ba pun she di kepat lagi non fungsional jangka jela mekadiam ma kini mi ti aka kat kendai tik yong ye yong ajap sao ma kai ke tu ga por yong pi ba pin net kwai ba pin net kini di kepat ba ini perlu ke por ba pin le sekit polling station yong pi marak ni kai ke bangi kan du menen amar ba
ngi Jied economic khmat jungi nam takaluk sabha kalong ka jimentoy yengi ka state borok way ti hawangi Jied ngi di banda pension nia de pension rim bat ngi di banda berkat da pusan ha manu kadol ke jibong ma lada katok buat jong fi ke besikor kodor tu batata phim ni dan thabi ka buat na ka panta be jong fi phim dan out tu ban kan tho yigilina katanya kapat kinuk buat ba phim ni bai ba ga khat khna tri ye yo arjar Maju lagi. Tena kalian kejonga ku election department ke bang represent. Te ke jiketui kalau ya ki Paidbah berok ban terbut begini au one nyawer ki bayi ngasam si pergi jaitu ruang terbut te beki jawer lang beki mi Paidbah aga kendai tering terbut kalau ke jikte sitom jami thai kumbasan leo jal taha district jami ki ba involve menteri election but penmit pejong nata ki la ki kod ki hi ngasam mo adu ki drivers ki bangi requisition ki kani ki toru ki ngil vote polis ki e bat long la haye hasam mo su e bat ki hape ya ka kam jasin ti la ki Paidbah ki wan ban thabut te galong kum ka reward ya ka department ro ka we hi I ba ka long ba sai so kan ni ka dik stop na ka pet biet pet yong ba khandam ga shuti dan kata ka ji shol that ti kani ka long ka khubor ya ki Paidbah I ba pet ya kani ka panel discussion jungi ba subha yara ba me ka department jungi bakin to chatran ban wan thabut haka har khandai trek ti we ka ji ka pa to ka long ba ka jing thabut kan long na do nyu buje tu sau buje ti hai no ni report pa ki so ban lan ki la ban wal ka pum stations ki joki but kin wan thabut ti ka jing sam ni ki voter information slip ru anang yat ti la da kip tip ba hang no gadon ta ka polling station makidan kini ki jik pen kenria akini ki si ba idar ki building ki bakim long shoot ba ki la long pra ki yet kini kitai kim don shoot ki kini kitai ne bakampiang kumbam di ila ora sa jaka bakampiang tilin ba kini voter information slip ki la bantik ki bielus jungi ki bangyong ki boot level officers ki la don have feel bantai what kumbangan ang grand bantai si ki don di banang sambu tilin ba ki tugi BIS bangi juang in short ba kila bantik isyahagan ko jaka aming thabut but haka electoral baka part number you ka serial number you bakidon mungkin rap dai ka pikta ba kani ka VIS kam dai ka identity document da kira ada katu komut kirim ship priang presiding officers ban thabut ti lagim dor ke pik ti kini kitu ki khatli ki objective documents ki bikin ra ka tu asli look to kung ka ngi kai ni kwa ban su ai jing ka tu ya ki kna ki ba dang dai ban thabut man ta la se ki ba dang yo ban thabut ak sien ka ban komentaru da kan mau ba kan ni ka de ka hop ka jong pi ka ba pi yo Shisien man ta bat shijing imru pin hai biai long hi ka nong thabut jong kari India baro ka wei la ha ka nu bun pe chala de kum ta penan kam hop ya ka ta ka hop ka ba ma pi yo da ka ba pi par khat ba yang no ngan Jied but da penan kam me kata haba pilet ban tap ko vote ko jong pi wat pen de no da ka ban shu tap ha dan no ta ban pen ni ya ka jing long pom pa tip jong pi na mal pi dai ki ba nang ki ba start ki ba la puli wat ki bam nang bam start ru ba thai ki so tho pha ka no go ta ka no ta tingam kwa ban yu ba ki preo ki chu lik tap pen le no ka ya ka ta vote ba ki chu bra se ten kan yu ya ka ta ka vote ko jong pi kan ma ka vote kan ka ba kordor but ka ba pi dai ban dalet ban phep ya ka nang ta ka kwa man kan tu na ma pa phidang dai ru ki thna samla na kwa ban pen kan tu ya pi ba phem dai ban bi hakinu kinu ki ching pen thame ba ki ching pen bi jung ki para lo jong pi ne jong no ki ban pen bi ya pi da kinu ki lat ki anti ki ba la ban pen kala no le se ya ki ching mu chu par khat ka ban don hapo ka ching mu chu par khat ka ja pi ki jong pi yau ai bu phin tham kum ta da ka ba phirai ba phin amsa ban thami hanu nuru ya ta pin ti ka ba vet ba ya ta ba phiman ban ni thep hagata la ne hauta ubama phi phiman what sha ba pen bor ya phi danu
bapin tap hakata bapin yok pisakat tan ngam kuat bagi kena samla jungi kenop hakani nama kani gade karanti ke bapat nama ke basnil ke bapinjap ya ka long rinyang ke jompi ke bapinjap ru ya ke japendri bat kham tam e ru bapin nam yo ya ke solka ke bapha ke ban sinsar hop lada pia chu bot ya kini kirukom ki basnil bat ki babakla hakijing em ke jompi dan mar kata wa chu sha bat penbo danu kan dai hi kamon ke jompi bapin let tavot na ka benta ki para long kemi ki para kan thai na kwa pan kuntu ya kiru bakin dapalat khanan ken ne ka pol ke jompi hakata ka singi khandai tarik bapin let tap ke vot ke jompi la ka long hakan ban ka pol ka pa phila ru da ya palat khanan ya ka jong ka pol ka ne ka de ka pol ka ba kong san e ka de ka singi ka ba kong san e bapin je yu no mi kman uban let satai sadal hin ban let shong hakador bar thawan hantai in thau yung sorka bat hantai in pentre kami ki kampen roi baro bat nantai in la ban yo ru iki mentor nakabenta ka jala ka jungi tanamar de takada pirum kilong kumire what you sharp and bit hanu ya ta donti ka babet ya slok shi 7 bat laki kun kiti bat la pa jung ko yin yamno bat phi bit bat kumta kata hi kan penlong ye phi bat pheng la ban pendap be la ka jong ko hok kum ka nom song shinong ka ba Vietnam jong der India para ka be kum juru ikiwe ki para no song shinong akwa ban kintu ba phin sem ye ka ni kum ka kam ka ba khyan ka ba dai ba phin pendap wat ong ba tang ki kin thai kin net sata la ni tong shin rang net sata ndai baro ki dai ban le bat pendap akwa ban phai ka ni namar ban li i ba hagawe ka por bangidan ka conference ha ka election department jong ka district office ki ong ba ki dan bon ki constituency ha ka ba ki bon ki tam palat ki kin thai ban ki shinrang de namar ka ta ngakwa ban i ya ki kin thai ki ba bon ba kin tam ru ha ba kin let thavu namar ka ta yang jang bat let thap ila ki chong ki vot wat peleno e da plet nang ya ka por ki chong pi ban let thap ka vot ka de ka hop ka jong pi wat ju pen le no e naman ka chin sin sa ka ba pha ka mi na pi ki no che ya ki tai ki no mi kmat ki bat bit bat ki ba la man sin sa okay Hagaba keren good bajo sobrang ba ka jing sin sa ba kalau menguduliau te lada bi perkhat ba ini iwe jing jauh imlong ei pihak perkha arsi namar nidon ka jingbon breu ka ba shi beriam tam hangri india barkinok te bot nam bakla ha kane ka hami gale kinok ko ba apoi lap apuat lap ka bomot ba la da pi ken bai tu i jing tep bot dong pi imlong ei perkhat i tu i wa penlong i ba shi jao i ba penlong i ka duyau ti ka demokrasi hi pagati sanchar pat ba kamdei na uta jong la ndai ka tei na uta jong mi pat hawa pa ya kan no jinget ka bodon kan ga jala jong na ya ong tham ka jinget yu kai bat ki kai ya kata ndai nam ta jong la ndai nam ta jong ilang barofat nam ta jong ilang barofat nga ngan hapan le ya kan kap ti kita di di nga perkhat ka pamidai keren bat kecing tentu pat kalong dia tu megi pat ken pensot ho ken kren ki khon ki bara dei ka por ki paken de trebut bat kadai bandar ge sot ho ki men yau para lesi kapara yau men shi koril lesi pila ben ni trebut lagu kanang bah te bat kumta ter kino ilam sam slowing ya ki para snow para thau ni dai bani ken tu iwe ba nin sim kya gen kam nomar kan ka kam ka kta yani ndai bangi thep bangi yarap yata ga election commission of india dan di ba ngin ya perhat ya election department ni siu re perhat ni ko yani te nomar ladang gin le e goran kam bot ka kta yani ti ladang ipat kot kata ga jutho special man kot e ada pingi la bai tu pemoi pat ru persang ban sisi pakat dia sisi nang dapot hado ka khat amai tarik ndai kiwi badang ni kan tu iwe kulish bol
Kalau ibu orang ke cingwai mereka viong sepang ke i drop coba i ding jauh slap laban pengelai ya ga wow sebenarnya ga wow pada tentu sebenarnya tinggal ni ba kani ga jingi keren jungi minta ga sni ga logo pa so pan ngai rupa ki Paidbah kini mi teli lang ban let ban tap ya ga hok jong ki ban Jied nong man upan let mi kmat na ga benta ba jaga jungi sha pa yeng dorbar Lok Sabha hapot New Delhi te kuble shpo ni pi kong lu kuble ba ket kuble ba George bat kuble ba Fong Chei na benta ba bor pil.